zamin biz bilan nobod, gullatib yashnatgaymiz bog' bo'stonni. Buyuk ajdodlarning avlodlarimiz, buyuk kelajakning egalarimiz. Asragaymiz oq oltinu donimizni, quloqlarda chopguvchi ulshonimizni. Qora ko'l asalu bolimizni, dunyolarga tanitgaymiz nomimizni. Veterinarimiz, chorvadorlarimiz, xalqqa madadkor. Biz texnolog, iqtisodchi, eng zo'r tadbirkor. Veterinarimiz, chorvadorlarimiz, xalqqa madadkor. Biz texnolog, biz mexanik hamda chorvador. Nihollarga boqib biz chinor qilgaymiz, nabototu tabobatni sirin bilgaymiz, kasbimiz faxrimizdan g'urur tuygaymiz. Ассалам қадырдан жан қарақалпақ. Yüzüңде күлкі шырақларың бар, бауырман көк яңлы сен аштың құшақ. Бүгін ең теберлік қонақларың бар. Ассаламу алейкум, құрметлі меймандар, Қарақалпақстанға қош келіпсіздер. Ұзақ жол басып, қарымай талмай келгенсіз деген үміттеміз. Бүгін Республика жастар форумының мейманлары, яғни Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті, һәмде оның Ташкент филиалы, сондай-ақ академиялық лицей, техникум оқушылары филиалымызда мейманда. Және бір мәрте филиалымызға, сондай-ақ пайтақтымыз Нүкіске қош келіпсіздер, әзиз мейманлар. Біз білеміз, жастар форумы таянш оқу орнымызда har жылы айлануы үрдіске айланып үлгерген. Har жылы біздер мейман сыпатында қатынасатын едік. Биыл мінеки біздер сілерді мейман ретінде қабыл қылып жатырмыз. Форумның бағдарламасы өздеріңізге жүдә жақсы таныс. Бүгін сілерді салтанатлы күтіп аламыз. Һәмде қазірде баршаңыз Гүлхан атрапында сәубетлесіп, сол бір-біріңізбенен жол қиыншылықтары болмады ма, сондай-ақ форумға таярлық процесс қандай деген мазмұнда ашық сәубетлесу болады. Ал ертең болса форумға старт беріледі, дәстүр бойынша давам етеді. Демек, қазір баршаңызды, құрметлі ұстазларды, құрметлі студенттерді, мейманларымызды Гүлхан атрапына сәубетке мұрат етеміз. Мархамат, мейманлар. Nihollarga boqib biz Bizden bilen maydanda mert oynadım oturdum Vaziyetler kelime Akarak gözüm düştü Sana kim aşık olsa şen hakikat ümmettir Aşk koynunda kireyenler koynun işi cennettir Cennette kirgen ölmese sayrana gözüm düştü Kızları bar hıya hasları İnince bar görmürmüş aşkarıyı Şaştanda altın levher tasları Bir güzel taşlara kalabalık Düşman amirim sizde vernekle Rızda bir özümden kadirliye Gurullu ay batır üstemleri Belli belli belli
Ay senin kulak sal benim. Ayni paytda biz Respublika 4-yoshlar forumiga tashrif buyurdik. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiya universitetining bir qator iqtidorli talaba yoshlari hamda professor ustozlar bilan birgalikda hozir ko'zimizdagi quvonchni va ichimizdagi ishtiyoqni, hozirgi forumga bo'lgan taassurotlarimizni so'z bilan ifodalab berishimiz juda ham mushkuldir, chunki buni hozir so'z bilan ifodalab berib bo'lmaydi. Juda ham xursandmiz va mamnunmiz. Bizni juda ham iliq ruhda kayfiyatda kutib olishdi. Ayniqsa o'tkazilayotgan bayram tadbirlari ham ko'ngildagidan ham yuqori taassurotda o'tkazilmoqda. Respublika yoshlar forumi qatnashuvchilari munosib kutib olindi. Ayni mavridlarda Samarqand mamlakatlik veterinariya meditsinasi, chorvachilik hamda biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida ulkan kayfiyat hukm surmoqda. Sababi 2-4 aprel kunlari bo'lib o'tadigan respublikalik fan olimpiadalari ham har xil tanlovlarda Samarqand ham Toshkent qalalaridan kelgan me'morlarimiz, student yoshlar qatnashadi ham o'z bilimlarini sinovdan o'tkazadi. Tanlovlarda qatnashuvchi barcha studentlarimizga o'zlarini umidlar tilab qolamiz. Ham Qoraqalpog'iston yiliga xush keldingiz deb qolamiz.
gülledi çemen. Güzel sen sağınsam onu kuşaman. Derdimni o'zidan boshqa kim bilar. Sağındım men seni bir ko'rgim kelar. Saharda tog'imda gulladi chaman. Go'zal seni sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar. Bağımda arala, yürekli jarala. Sağındırады soğuk, sүйгенді жазала. Мен саған ашық едім, гитарды сабала. Сен сұлу едің, бірінші мұхаббат. Сен 18'de едің, сүйгенді жазала. Мен саған ашық едім, гитарды сабала. Сен 18'de едің, сүйгенді жазала. Мен саған ашық едім, бірінші мұхаббат.